ኦኬ ሰላም ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም አለው። ኦኬ አዶናይ እንደምናውቀው ወደ ለንደን ሄዷል። ሶ እዛ ሄዶ ደግሞ ከደላን ፔጅ ጋር ተገናኝተዋል። ሲገናኝ የነበረውን የሰው ፍቅርና ከተገናኘ በኋላ ደግሞ ምን አይነት ዲሲሽን ላይ እንደደረሰ ደላን ፔጅ እሱንም ማሳያችሁ ይሆናል በዛሬ ቪዲዮዎቹ። በተለይ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ምን አይነት ነገር እንዳወራ ምናየው ይሆናል። በጣም ነው እንትን ያለው አዶናይ ላይክ በጣም ያስተዋወቀው ብዬ አስባለሁ እንደኔ በኔ ቪው ሰው ስለ ኢትዮጵያ ምን እንዳለ ደላን ፔጅ አብረን የምናየው ይሆናል። ግን እዚህ ጋር አንድ ያዝ ላድርጋችሁና ቪዲዮውን ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ። You see this feet? My brother, I'm so happy. I can't believe we made it, brother. Yeah, man. You look amazing in person too, man. I'm so happy. Here, bro. We are Is that Maddie right there? That's Maddie right Let me give you a hug, Maddie. Nice to finally. How you doing, Maddie? So good to see you. Man, it's good to see you in an Arsenal t-shirt. Boom. Bro, that's it. Hey, man. I used to be a United fan, but this guy, man, it's just convenient. Right when Arsenal's about to make history, you switch over. Yeah. You know, it's a smart move, but it's a very, very calculated move. Let me tell you that. Oh man, this is so crazy. So good to bro. see you, man. You look beautiful, man. Thank you. Thank you, bro. ኦኬ ከተገናኙ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገር ይላል። ሶ አሁን ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገር ይሰራል። አብረን ስለ ኢትዮጵያ ምን I will be traveling to a country with neon sulfur pools, with acid lakes and active volcanoes that have been bubbling away for over 120 years. A country that has never been fully colonized. A country that you were not taught was actually one of the great empires of its era, along with Persia, Rome, and China. A country that has one of the highest concentration of Arsenal fans in the entire world right when Arsenal is about to make history. It's the place where humanity is believed to have originated and coffee, yes, coffee, was discovered. A country that is still in 2018 because they have a 13-month calendar. Bro, they even have a city in this country that has kept and fed wild hyenas attack-free for over 200 years. I could go on and tell you about it, but nay, next week I will show. ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደሰማ ነው ሁሉንም እንዳየ ነው። በጣም ኬ የሚባሉ ነገሮች ላይክ 2-3 ነገሮች በጣም ተናግረዋል። እነሱም ላይክ ኢትዮጵያ ላይክ ኔቨር ኮሎናይዝ መሆኗን በቀይ ግዛት ለመገዛቷን አክቹሊ የኮፊ መገኛ እንደመሆኗ ተናግሯል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ አክቲቭ ቮልካኖ ስቲል ነው እንዳለ በኢትዮጵያ ውስጥና ስለሱም ተናግረዋል። ሲቀጥል ደግሞ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የሚባለው ነገርም ብሪፍ ያደረገ ነው። እንግዲህ ላስት ዊክ ይመጣሉ ብሏል። ሶ ላስት ዊክ የምናየው ይሆናል። ሶ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ኦኬ ባይ